Karbi Resort terang karjap arni lumbajong aklam serlong John hemtun pialong aliralon pen katalon. Karbi itum kaningji nang jia alam ardi ki pinang ji apathak ingkora trok ang deng Karbi lamena mai adun thuar ni kachetong donal hi atum pen mai long lam theke jai. Karbi Englong Scheduled Tribe Physical Handicap Person Union amai Dipu Town Committee Conference Hall along mai kang ni. Kardom Karbi Prime Minister long penili thare chesong tera number tang ton pen arjoik tha. Lumbajong aklam serong John Hemtun pialong isi rongmarjong nang dolo. Rongmarjong pulote Karbi Korpo kachingrum adim. Rongmarjong jongsi nang dolo pulote risoi jang ta kedo kinang sot. Lapen ladak lumbajong aklam rongmarjong along ta Karbi Resort terang kim nang rang lol. Kedamtang aningkan arkoi ni pai crazer cap arni ke kim kerang patang ponsi pini arni an ningkan isi arta kepleng arni katalon pon padolo. Karbi Resort terang achi theke bang ji arni ke claim kedam ki messenger phan pura pini arkoi ni pai crazer cap arni ada por pai Troxira chitima porma lompen pulumba jong aphan banta pipen hirjumi ka hang padolo. Lapen porpai ner keba porpen Karbi Resort terang ai hem along kachikimo asai padolo. Kachikimo pon along chephem pupon Karbi hemtun pilun sepo kanto ti solapen Patu parong ro along kangpu pon abang pu KKE amai pu surjo teron alang lipen ing pupon si bathili ke ap ing print army ke roy mekphung Bongkang Jesek Spawn Race Lottery ke patu hei padu ponsi Misen pen Karbi Resort terang karjap arni katalon pon Misen pensi pacun pon lo. Hanjang langso don suri patu aklam long ingkora trok ang deng Karbi lamera mai pini adun tu arni ada por pai near keba por pen Karbi lamera mai amai pu suren kram sari deng pensi lamaing tur pon lo pusi kad news perang ke bogajan pen berta nang pale. Jaimek ateng pen Karbi lamet amai mai phubarim lunse temong pensi chikimo ang deng Japon lo adon thu porphai stir kebra ajitim apor lake lamet bo karli tangke highway arani Karbi Anglong Autonomous Council MSC longki timong pensi ing pupon lo laban anarlo chitim porphai krehini apor tirikam atum pen kangchap lo pharchap kangpua mailong Karbi lamet amai dun mai phu Chitrokumar B pen kachipahem phupon mailong alhui sarpua man pen yam jagat sing ingti chetong dun chuphaluhi thorom sing teron MSC longki timong hakim rongpi barim ingti atum chetong dun Thorom sing teron pen ma ing pusi cheng pon lo mai long lo pharchap yam jagot sing ingti are deng pensi ing pupon lo pinikado ko e pangru pet pen pang engkora isi alo pharchap ing pupon lo mai long yam jagot sing ingti pen la swalo pharchap kitok kachipaduk la pen kapaklang atuma phan choro pajir la pen non ke radatum namsi porhi pen ahok peralam amokha chini dun pen osumar duma phan than thek po posi ningje chitong dun alhi emisi longki timung la pen thorom sing terona tum penta ili Karbi tum kaning jinang jalam aputhak RDP nangji athe non ke phan inko ansi alam ningje chotlo phaner kep ke vir etlo athe non malom kaning je la pen Facebook along kitok alam akur kachatok hai huyanta theklong la se Karbi alam ki virji angring thetan lo posi ningje Dipu Town Committee Conference Hall along pini arkoi ni pai crazer cap arni Karbi Anglong Scheduled Tribe Physical Handicap Person Union atum pen ningkan esekamai pi kang ni. Labang so amai long song amai putang hon ingti pen kachari pon amai long east la pen west Karbi Anglong pen klemang pubang pia tum pen tap mayalong chitong dun si RD pidon la pen pinya mailong akimi klemang pubang pia tumapan kangwai ponta pado akimi KEST PHPU klemang pubang pia tumamen la pen arpu lake thanghoning tia phan maipu hondor rong pharapan kongchun bang Rupkumar inghia phan dihen rembang borsing rong phar la pen anjana timung pia tumapan dun maipu Dhoniram teron la pen monjerti sopia tumapan rapchun bang Raju Chetria phan saiki chunbang la pen project bea phan bidisar arpu pek ponlo pusi KEST PHPU amaipu chunbang pen berta nang pale. Normalum sopor pandhiana parman berta moington panik senen.
Seraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8, 9 and 10th of January 2018 at SBI Defu branch, Lamding Road. Up to 50% discount long po. Loan kachitu one at Tubapan. Labangso of our side Kamay Endonon, Lapen Bank loan chipione pen chapajok dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Defu Market. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimchi phansi jitam bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin mo pipotot Birta long wang tulum. Langhin constituency ke pardo samilang so dorso hawar rong cricket hom so se araratum kedam tang penang ananing kan pen. Kacheling atwar penam parta melang pen chenglok penang an katura akesung pen chichak nang rinti. Abirta ino cherok tok arat pen kamatha par sikabang pu kad news apan Birta nang pale. Kedam tang 1972 aning kan pensilam chot pen puthot Congress sarkar nang chari pen thanat ka chingtura sai kelang pon pejok kisung chechak nang rintilo la pen non BJP sarkar pen kedam tang MLA la pen MEC kilek hut ka chechak alam sitamit dolo vote kerek amai long BJP rachare song tumlam chak ka chechak teng pen ka chingtura sai deng pon ji benepura vote pipen pahai dunlo mesana towar long pu busi ning chethelo sitami piniar nianta thangnat ka chingtura sai kideng dedet ajok rong cricket thomaral tumling duk rintilo pusi pherang kyang no ning jerinti Lasinon, Karbi ang long autonomous council ke cari bom ke theke dinga tumpen kaching thurawar sai kereng ponvek Japan kachuning ripado. Athe labang sohawar along ke dora tum sojor chulak hithi borwa kidun lo charle ausumar tum kedam ke bang penan parta kiso kiune hut kachipon kachewan pen chenglok ong dunga kisung chetong nang rintilo. 1960 aningkan ke dak 62 aningkan ke la so legally lo rong lang seng lo. Rong lang seng pen ador koloni tum rong pharo si phan si sarkar pen ador khonang pilo nasi langhin ador khop da pulo samilang so ador khop si no pachi thang le ta prang ke langhin pusi pubom lo ta samilang so ador khop si no ge ni pon pachi thang bolo ta ni tum kiduk kisung abar sai sarkar asor nang kalang pon pc ni duk alam asor de kok lo BJP pen da no lang ku ka avila di theklong le la si bang cicak du puda cicak puda nanda na claim ke delang ke yo kachi de lahin na tum hana churudun parlo bang ni tum la so mane la solam aputha ka bang ke isi ni tum ka ke sung son gido ake sum na lang lim ben rong pi sang polo asana lam thelo pen du lang ni tum la dak kwini ake sung dim ke usumar bikrai tum dala alipuduli rong alu ke jela sitame ni tum yo lang kar nu ko son sido garip motor sitame along pen along sunang po kangdoi son sido desi lasok sung bangke unan pen ke rapjin pen nili tum phana bar sai nang pusi nili hin beta chuning ridun lo Lapet anpar da samilang swador so hawara long mesan school a hemavi kedam tung 1995 aning kan ke parjaba school a hem sarkar tum pen tingki chingwaisi 2005 aning kan government pen deng ponlo sitame non punon ben la so school a hem kikim kirang ponje phan sai kedeng pon kavedat ajok lo charli aus smart tum penang an katora dolo asi rong cricket thamara tum probjin pen kacheleng atowar ing thirjer ki juna lang abar sai la pen school a hem kikim kirang ponje phan poisa ing tiarong vive rong phararong kamarong piarong moniram teron arong krong biarong arat pen chenglok ong dung arong tum kachuning rip padopon
la si labang so school apu thak phani li ke thanji pon lambang la pu hen lo je labang so school building non pu non benta avedet a school ka establish bang ke 1995 aningkan si hulak ka establish seng aningkan la dak alom kidu ke lak arara tum ning isi ke dopen ladak lon lam as somara phan kamat ha joine akhelo dunun e pura ladak idung era school nangi pusil labang so AME school ka establish lo la si hola so pora hut rong konane ingkoi thongkep konane phelang konane check la son ka chirung si labang so school bang ke kim cheng pen hola so than bang atum phan sidame alang tum phan kacong dat anong nam ki pi sidame ki ong doi khali la pu rong asor chirung chirek pen selang tum phan pi bom la son dam bom pen 2010 aning kan ana bang ke council so recognition pon lo achichi salary pilo voi phis zame la so a salary nang pi puseta la bang so school building a phan deng dedet la sino la bang so school building ka vedet ajoine penan usomar plum logo charli sami aning oil election a frank ke a party tin a song da wang ke re ma song da wang ke hai song da wang pen ke hai a song alang le non bang ilitum la di fu a la alang le rong hang sa lo alang li samin alang li samin nang si chak nang si chak ek lo la dak bang ke la jitu la kalang lo te ma hok lo dak ke non punon benta school building avela la sini li jong si hodak kang ni dun long lo pung teng ni la bang so school building nang pivek pu alang li che chak te kang lo wa phit ta me non punon benta alang li kuson tong kama tha igne non punon benta building bang avela la se alang li phan ni li tum dak adorso arat ado an alang li phan chu ning ri iglo labang so building bang alang li prap jin pen nang paseng son vek jia phan sin tum alang li phan chu ning ri padik krim lo ar koini pai tretrok arni pen pilokhia phan kangthum karne la pen minu saikha mate howang ka chuhang pen hacha ke kan kheronia hawar ardo adonten longsi kan padolo Kopeli constituency MEC Pawan Roy Hemar qualify trainer cap aning be hachake kan pado damlo KCS pen kereng por hachake kan MEC Roy Hema thengno ke kan dam pen MEC Roy sa ho penang an aning karong chipaklang pon la pen ki kanari so tuma phan la pen KCS khembang pho tuma phan poho pen man peng pajur pon la pen kan ni so thengno KCS phan kachro alam thi chipaklang an parta monon phisita KCS man peng paklar et mate pirthia dang pachathang nang posi alang lin ningje un প্রথমে সকলোকে ধন্যবাদ দিছো আন্তরিকাৰে ধন্যবাদ দিছো যে এই যেটো কাৰ্বি জাতিৰ পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা এটা অংশ হিচাপে মোক অভিন্ন কৰিছে আৰু তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো আজি হসা অৰ্থত আজি এনে ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান মোৰ এচুতলতা আয়োজন কৰাৰ কাৰণে মই অতিকৈ আনন্দিত হৈছো আৰু মই কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটিৰ লগত জড়িত সকলো কৰ্মকৰ্তাসকলক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে সুন্দৰ হয় উজ্জ্বল হয় তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছো Pini Karbi Prime News sa Bangkela Ponsi Kangton Poniglo, Lai Bob the Cardio Channel, to meet me, Corvan 2.